تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الكليمة المختصرة والتي توجه إلى إخوتنا في بلاد بلجيكا في مركز الإمام الألباني رحمه الله، أقول إن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الإسلام، نعمة الإسلام والسنة. فهذا اختيار من الله جل في علاه لهذه الأمة، أنزل عليها أعظم كتاب وأرسل إليها خاتم الأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام. Shekhu Allahu e ruajt thot, me emrin Allahut, falënderimi takon vetëm atij dhe salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshiria e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe shokët e tij. E më pas, në këtë fjalim të shkurtër drejtuar vëllezërve tanë në Belgjik, në xhamin e Imam el-Albanit, Allahu më shiroft, thëm, vërtet dhuntia më e madhe që Allahu i madhëruar ja ka dhënë robëve të tij është dhuntia e Islamit dhe Sunetit. Kjo është një zgjedhje nga Allahu për këtë umet. Ai ja zbriti asaj librin më të madh dhe ja dërgoi asaj vulën e profetëve, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. وكذلك هذه الأمة هي خير الأمم، لكن لما تباعدت الأزمنة وترك الناس ما أمروا بالتمسك به، ومع انتشار الفرق ظهرت هذه البدع والمنكرات، ظهرت الخرافات، وابتعد الناس عن دينهم. وما زلنا نكرر ونقول إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين ساروا على هذا المنهج الصحيح، فتحوا البلاد والعباد، ترضى الله عنهم، رفع من مكانتهم وعرف قدرهم، وأمرنا باتباعهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لهذا أقول إذا لم يتمسك الناس بحقيقة هذا المنهج السلفي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، وألا نشق عصا المسلمين وألا نسلك غير ما سلكه الصحابة، فلا فلاح لهذه الأمة ولا نجاح. والدليل ما نراه اليوم من هوان ومذلة نزلت بهذه الأمة. Ky umet është gjithashtu më i miri ndër umetet, por kur kaluan kohët dhe njerëzit u larguan nga ajo me të cilin ishin urdhëruar të kapeshin, dhe me përhapjen e grupacioneve u shfaqën bidatët, u shfaqën të këqijat, u përhapën bestytnit dhe njerëzit u larguan nga feja e tyre. Ne vazhdojmë të përsërisim dhe të themi se nuk do të përmirësohet fundi i këtij umeti përveç me atë me të cilën u përmirësu fillimi i saj. Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, janë ata që ecën në këtë rrugë të drejtë. Ata i hapën vendet dhe i udhëzuan njerëzit. Allahu ishte i kënaqur me ata, e ngriti pozitën e tyre dhe e boni të qartë vlerën e tyre dhe na urdhëroi që t'i ndjekim ata. Të parët nga muhaxhirinët dhe ansarët dhe ata që i ndjekin ata me mirësi, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me të. Dhe ai u ka përgatitur atyre xhenete në të cilët i rrjedhin lumenjt, ku do të banojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Prandaj them, nëse njerëzit nuk kapën për të vërtetën e kësaj metodologjie selefie, të cilën Allahu na ka urdhëruar ta ndjekim, nëse nuk e ruajnë unitetin e muslimanëve dhe ndjekin tjetër rrugë përveç asaj që ndoqën sahabët, atë nuk ka shpëtim për këtë umet. Dhe argumenti është ajo çka shohim sot prej poshtërimit që e ka goditur këtë umet. وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم نقلوا هذا الدين بكل صدق وأمانة، لكن مع كثرة الناس وتباعد الأزمان اختلفت الأمور وتغير الناس وحصلت البدع وظهرت الأهواء. ونحن نقول أهل السنة والجماعة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا المنهج السلفي قام على فهم السلف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
وكان الإمام الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وكان يحذر من آراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. إذا دعوة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله قائمة على هذا المنهج الذي أشرنا إليه. ولو سألتني ما هي السلفية التي تدعون إليها؟ السلفية التي ندعو إليها هي المنهج المبارك والصراط المستقيم، من سلك هذا الصراط نجا ومن تعثر ضل وغوى. Dhe kemi përmendur se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata që erdhën pas tyre përhapën këtë fe me gjithë sinqeritet dhe besueshmëri, por me rritjen e numrit të njerëzve dhe kaluarjen e kohës gjëra ndryshuan. Njerëzit u shpërndan dhe u shtuan bidatet edhe epshët, dhe ne e themi njerëzit e Ahlus Sunna wal Jamaa, fundi i këtij umeti nuk do të përmirësohet veçse me atë që është përmirësuar fillimi i saj. Kjo metodë selefie është ngritur mbi kuptimin e selefit, të parëve tonë, muhaxhirinët dhe ansarët dhe ata që i ndoqën ata me të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njerëzit më të mirë janë në brezin tim, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Dhe Imam el-Auza'i thoshte, kapu pas gjurmëve të selefit, edhe nëse të refuzon njerëzit, dhe i paralajmëronte kundër mendimeve të njerëzve, edhe sikur të ta zbukurojnë fjalën. Pra thirrja e profetëve dhe metodologjia e profetëve në thirrjen tek Allahu është e bazuar në këtë metodë që përmendëm. Dhe nëse pyet çka është selefia në të cilën ne e thirrim, ajo selefia në të cilën ne e thirrim është kjo metodologji e bekuar dhe rruga e drejtë. Kush e ndjek këtë rrugë shpëton, dhe kush vështet nga ajo devion dhe shkon në humbje. وهذه السلفية تقوم على أصول وتقوم على أسس، من أعظم هذه الأسس أن تحقق العبودية لله جل في علاه، فلا يعبد إلا الله، وتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يتبع إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع غيره إلا إذا كان على طريقه عليه الصلاة والسلام، وتحقيق فهم السلف ولزوم هذا المنهج، والحذر والتحذير من البدع وأهلها، وأن نكون بين الغلو والجفاء، الوسطية التي أمر الله بها، وأن نحرص على الاجتماع والائتلاف، وننبذ الفرقة والاختلاف. ولا يكون الرجل على هذه الأسس إلا إذا تعلم ثم يعمل بهذا العلم، إنما هذا المنهج يستمد عقيدة ومعاملة وأخلاقا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق، لهذا نحذركم من سبل الشيطان ومن شراكه وطرق غوايته، لأن من أسباب التفرق هو الشيطان. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم الجماعة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولن تتحقق وحدة المسلمين إلا إذا تمسكوا بالمنهج السلفي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن من المؤمنين في هذه الآية هم الصحابة، فليس كل من يدعي السلفية يكون صادقا في دعواه. عليك بالعلم والعمل ولزوم الجادة، فالذين يدعون السلفية كثر، وقد صرفوا كثيرا من الشباب عن السلفية، من التكفيريين والقطبيين والسروريين، تكلموا باسم السلفية لكنهم أخرجوا الناس من السلفية. ولا بد أن نرجع إلى العلماء، علماء الذين لزموا منهج السلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن السبل، وأن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والعلماء يعرفون الفتن عند إقبالها، أما الجهال لا يعرفون الفتنة إلا بعد إدبارها. وتذكروا موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كيف أوذي في الله وكيف ثبت وهو من علماء أهل السنة، بل هو إمام أهل السنة، والعلماء ناصحون.
يجمعون الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجمعون الناس على منهج السلف والصحابة والتابعين. فاحذروا أشد الحذر أن تتركوا طريقة العلماء فتتخبطون مع الجهلاء والسفهاء. Kjo selefie bazohen në parime dhe themele. Ndër më të rëndësishmet prej këtyre themeleve është që të realizohet veçimi i Allahut me adhurim, të mos adhurohet askush tjetër përveç tij, dhe që ndjekja të jetë vetëm për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që të mos ndiqet askush tjetër përveç tij, përveç nëse është në rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të realizohet kuptimi i selefëve dhe të pasohet kjo metodologji duke pasur kujdes dhe duke paralajmëruar kundër bidateve dhe pasuesve të tyre. Duhet të jemi mes teprimit dhe neglizhencës në rrugën e mesëm, siç na ka urdhëruar Allahu. Duhet të përpiqemi për bashkim dhe pajtim dhe të refuzojmë përçarjen dhe mospajtimin. Njeriu nuk mund të jetë në këto baza përveç se nëse mëson dhe pastaj vepron sipas kësaj diturie. Kjo metodologji bazohet në akide, në sjellje dhe në moral, në librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. O ju që besuat, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe atyre që janë në pushtet nga mesi juaj. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi se ky umet do të përçahet. Prandaj ju paralajmërojmë nga rrugët e shejtanit, kurthet dhe devimet e tij, sepse nga shkaktarët kryesore të përçarjes është shejtani. Umeti im do të përçahet në 73 grupe, të gjitha janë në zjarr përveç njëri, ata janë xhamati, pra shokët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Të vazhdon gjithmonë një grup nga umeti im të dukshëm mbi të vërtetën. Nuk do t'ju bëj dëm atyre kur do që i braktis apo i kundërshton. Uniteti muslimanëve nuk do të arrihet kurrë përveç se nëse ata kapën për metodologjinë selefie dhe kapën të gjithë për litarin e Allahut dhe të mos përçahen. E kush kundërshton të dërguarin pasi që i është qartësuar udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve, ne do ta lëmë në atë që ka zgjedhur dhe do ta çojmë në xhehenem. Sa përfundimi i keq. Pra, besimtarët në këtë ajet janë sahabët. Jo çdo kush që pretendon selefien është i sinqert në pretendimin e tij. Duhet patjetër dituri, vepra dhe pasimin e rrugës së vërtetë. Ka shumë që pretendojnë selefien, por e kanë devijuar rinin nga kjo, siç janë tekfirsat, kutbit dhe sururit. Ata folin në emrin e selefies, por i nxjerrin njerëzit nga selefia. Duhet patjetër të kthehemi tek dietarët që ndjekin rrugën e selefëve. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar për rrugët e shumta dhe se mbi çdo rrugë ka një shejtan që thërret tek ajo. Dietarët i njohin provat në fillimin e tyre, kurse ignorantët nuk i kuptojnë veç se kur ato kanë kaluar. Kujtoni qëndrimin e Imam Ahmed ibn Hanbal, Allahu e mëshiroft, si u torturua për hir të Allahut dhe si qëndroi i paluhatshëm. Ai ishte prej dietarëve të ehli sunetit, bile imami i tyre. Dietarët janë këshillues. Ata i bashkojnë njerëzit në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. I bashkojnë ata në metodologjinë e selefëve, të sahabëve dhe të tabinëve. Prandaj keni kujdes të madh që mos e braktisni rrugën e dietarëve, sepse nëse e bëni këtë, do të përfundoni me të paditurit dhe me të pamenqurit. أنتم على منهج عظيم قام على العقيدة الصحيحة وقام على عبادة الله جل في علاه وقام كذلك على اتباع السنة في العلم والعمل وفي المعاملات وقام كذلك هذا المنهج على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فادرسوا العقيدة دراسة جيدة واسعوا إلى الإصلاح وجمع الكلمة وكذلك احرصوا على تحقيق حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وإذا درستم العقيدة الصحيحة ادرسوها دراسة جيدة على كتب السلف، سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل القدر أو في مسائل الآخرة وما يتعلق بها أو في مسألة كلام الله وصفاته.
وهكذا أيضا ما يتعلق بالأمور الآخرة من رؤية الله والصراط والميزان والحوض. إياك ثم إياك أن تقصر في العقيدة الصحيحة، لأن المنهج السلفي يتميز عن غيره بالثبات والوضوح، ويبتعد عن المناهج الفكرية المحدثة، مبني على الدليل الشرعي، يجمع بين العلم والحكمة والاعتدال. لا نستطيع أن نحمي هذه الأمة من الفتن والانقسام إلا إذا تمسكنا بالمنهج السلفي. قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجال الذين لهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، وهم يهتدون بهدي غير النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. ويا أيها السلفي عليك بالحكمة والصبر والرفق. قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Ju pason një menheq madhështor që është ndërtuar mbi akiden e saktë, mbi adhurimin e Allahut dhe mbi ndjekjen e sunetit përmes dijes, veprës dhe sjelljes të drejtë. Ky menheq gjithashtu është ndërtuar mbi arritjen e dobisë dhe largimit të dëmit. Prandaj mësoni akiden siç duhet. Punoni për përmirësimin dhe bashkimin e fjalës dhe kujdesuni që të realizohet mbrojtja e fesë, jetës, pasurisë, nderit dhe logjikës. Kur ta mësoni akiden e saktë, mësoni atë mirë me librat e selefit, qoftë në çështjen e imanit, kaderit, çështjet e ahiretit dhe ajo që lidhet me të, apo çështjet e fjalës së Allahut dhe cilësive të tij, po kështu me çështjet që lidhen me ahiretin, siç janë shikimi i Allahut, sirati, peshorja dhe el haud. Keni shumë kujdes që të mos jeni të pakujdesshëm në lidhje me akiden e saktë, sepse metodologjia selefie dallon nga të tjerat përmes qëndrueshmërisë, qartësisë dhe është larg nga ideologjitë bashkohore. Ajo është e ndërtuar mbi argumentin fetar, bashkon mes dijes, urtësisë dhe mesatarisë. Nuk mund ta mbrojmë këtë umet nga sprova dhe përçarjes përveç duke u kapur fort për metodologjinë selefie. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar nga burra që kanë zemrat të shejtanëve në trupat e njerëzve. Ata marrin një udhëzim tjetër përveç udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata nuk ndjekin sunetin e tij. O ti selefi, ki urtësi, durim dhe butësi, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë. وأسأل الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض القيوم أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتنا جميعا، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة ويثبتنا حتى نلقاه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يكتب أجركم ويرفع قدركم. Lus Allahun, krijuesin e qielleve dhe tokës, i veçëndrueshmi që ta bëj këtë fjalim në peshorën tonë të gjithëve të veprave të mira. Ta bëj të sinqert për fytyrën e tij fisnike, të na sjell dobi me atë që dëgjuam dhe të na dhuroj neve dhe juve qëndrueshmëri në sunet e të na bëj të qëndrueshëm derisa ta takojmë atë. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhamedin, familjen e tij, shokët e tij, dhe lutja jonë e fundit është falënderimi takon Allahut, Zotit të botrave. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.